Ola ki kin lo mu ve to em pu du oma meli dang lam sot khom me aga phla kho mai he ke chu ka tha lo khu thei zana phe chun mani chau point chin chin thari ke ngam to lo ma on te fiam thuin mo ki thala khin chhuin so dan ron da ka tak tak aniam kan an do ne tol chung chan chin thak ania he thu po si jun ni sari nia voin jun ni kuwa ani to ani ni diam ta mi ni mela kan enang youtube pa ani tak takem ti khamo a mel ki ting khin ni tak tak to nam mo ni le en te u an edit job deuh te ni lo mo zone chan chin thak en o chiang mayang zone chan chin thak a hian ni diam ta kan en chuan zone chan ra kan lut anga video sa kan lut langa chuan ni diam ta chu he ni khat diam ta nia he ta ni diam ta he lai hian ni diam ta chu om kan enang ani tak takem Lamhasa ta na ni o awangin man galo en to he ani tak tak don ani chan chin tlang puite tong hin a he kha ka mu zok mai khi pulal do ma hovin an khi thukho ma khi chief secretary kai kan ti shwaina lian hnuaya saski monitoring committee din an rel kha melan dan ni chuan apa ngai tak tak kan enang an han puang ta chan chin kim chang zo kin ti khamo an edit chop ni tu nga ya tron ti kan pata chuan ma se edit lo aba ang ve a monitoring committee enang din an rel akon long don planning department conference khi le amma me kan en kop don ani ngo he ti lo hian ti ra kan en kop du wang khan ti hian ka tianga pakhat zo khat ei ti zo hian tiang o pakhat ji kan close lok nge hei le enge kan en kop tu kha ti kan tiang e hei le ei kan en kop don ani ti pho hian ti thei thoi mo dian deuh lakin ti dan thei lo kha ti hian en hall la thut khom na Tira. hian chief minister chuan Mel saski ki chu oh mizoram in mason na rural thale tlo na kan chota anei theina heu ma se hei tak chu ki tiam beng lai tak khi an oh zong na thle a department ten atong tha lai tha khani lo ta watan an lak zera tul te asoya eu saski part 3 b ka khai state le khai ut ten central sponsor scheme manga mason na an apa thona chao om ve vudu hi ka ti amit meng khen na state share man thei tur cheng oh vai ka mu fu kala fu tan kan ti le lok sponsor scheme kalo post manga to ba mason na post an oh thona state amel share so lai tak ani to em ani chia mai khilai tak ka van la fu ma se ki chon tle men edit u chuak ve deuh nge ka khalawa mu thiam em khi nia khi an ron post ha khi ka van post fu chak tak ve kan en chiang tiang mu ta kham lo ni pu do khi amit meng khi an tawla khi khi mi ngai liang helai ai li tan tiam mi ha khang khang zo lo da thai la amit me khi mut kham lo wang a khri se lo wang khri thiam ha ka khop maya khi chu ve yom rio mai agam khoi tu ni nang zon pun mo a khri se lo wang te lo niang in an khol that se a tu lu tuk tlat thi chu share man thei tur cheng vai hi bel se sing en khat lo ta khram ania ta kan hi hei hi malam masa ta na ni ko van al awangin sala an te ho chen ran an sel a that thau tho mu sui hei ulal do ma chuan ma son na thona ko state te re te thei po deuh an ten har langa sana an to thin chu ku du mel state kha a share chaw tur ani an ha nei thin lo hi ania saski bbc part la 3 thau chu mu to me sia saski mum part chung 3 maya hian chu an mutan chu chung vel asukyan chu te ni don awangin chak tak man la hei ka tu kan ti soin power minister department te sang po sang in saski khovel malak pona na hian thei to pan chhuat the ti jin an chuaka report atanga lang chu den lo khan mom ma ti thu ti soi chhoni takina planning secretary pulal man so ma ku pa du kham chawin hel kha saski kon lang part le don sang em sang oi din le bula lokong soi o fia meeting a hian dum saski hel lang boy le ma don em thuple chak de uzo a ko lang hi don ko to lo ni atuna lai kha tel zong kha ni ya hei hi film thu edit mai lo ni kha komen a hen tin ngemon soi na kan en na kan tiang ama ang ka na ni lovin enga model o mem info e thu beng wa thak deu lem lo ni ti khanin he me le hi an siam chop mai nge edit nge ni a an siam chop mai atak tak ani em ti kha atak tak ani ti kha kan fin fi ta nei chu mak le mai ti kong